gura cyangwa ugurishe ikibanza cyangwa inzu yawe kuri GCN Real Estate. Ni ya kampani yanyu, ni ya kampani yanyu, ni ya kampani y'Abanyarwanda, ni ya kampani yawe, ni ya kampani yanjye. Ni ya kampani idufasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu ku mafaranga mutasanga ahandi. Ushobora kubika amafaranga yawe rero hano hantu. Amafaranga yawe wamenyere kuyabika mu ntoki cyangwa muri banki, ariko nakuzaniye ahandi hantu heza cyane wabika amafaranga yawe atari mu ntoki kandi atari muri banki, kandi amafaranga yakiyongera vuba vuba. Karibu ngwino urebe ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza, ahantu merere ni mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali, mu kagari ka Mwendo. Guess what? Murabizi mbazana ahantu heza cyane, kabereka ikibanza cyiza kiri ahantu heza, ndabizi neza uraza kugikunda. First rero ukinjira hano, uriya ni umuhanda. Umuhanda ni uw'abanyamaguru cyangwa imodoka. Duhita twinjira mu kibanza cyacu. Urumva rero ko ikibanza cyacu kiri ahantu heza ku muhanda. Ngwino wigurire kino kibanza. Iyi rero ni site nziza cyane, iri ahantu heza cyane. Iyi site mubona irimo ibibanza 10. Iyi site ifite ubuso bw'3,365. Muri kumva ko ari ubuso bunini cyane, na ahantu hahagije kuba ibyo bibanza 10 byizeye kandi biri ahantu heza. Ngwino rero ibibanza, ngwino rero kunara ahantu heza, urahakunda, ndabizi neza ko turi buze kumvikana. Iyi site rero iri aha muri kubona ko ni ahantu hanini cyane, ni ahantu heza. Hano hose hafite ubuso 3,365. Urabyumva ko ibibanza 10 birimo hano ni binini kandi bikwiye kuba bihari, nta n'ikibazo gihari. Guess what? Tekereza rero, mbabura utekereze neza ko ikibanza kimwe kiri hano hantu dufite metero kare 400, tukaba tukigurisha miliyoni 8. Hano hantu wahagura ukahagurisha, wahubaka ukahaba, wahashyira ibikorwa remezo byawe. Ikindi kandi akarusho k'aha hantu ni muri RC uhubaka inzu igeretse 3. Tekereza nawe, buno butaka bunini gutya buri ahantu heza, hari umuriro, hari amazi, hari ku muhanda, kuhaguruka hashyira etage yawe. Oya ngaho ibyo bireke, hagurishe. Gura buno butaka, ndabizi neza ko nakubwiye ngo ni mu karere ka Nyarugenge. Buno butaka n'ubugura nyuma y'amezi 4 gusa, uraburi kungukamo nka miliyoni 8 ku mafaranga wabuguze. Karibu ngwino igura ubutaka buri ahantu heza bunini kandi washyiramo ibintu byinshi. Hano rero mwabyumvise ko harimo ibibanza byinshi, ushobora kubigurira rimwe cyangwa kugura kimwe. Biraterwa n'ubushobozi bwawe. Nabwiye ngo ikibanza kimwe turi kukigurisha miliyoni 8, turanaganira. Karibu, ndabizi neza nuzi wacu, uratawanyuzwe, turumvikana, ibintu biraba munange. Ikindi kandi nareka kukubwira, ino narabwiye ngo GCN Real Estate ni ya kampani yanyu, ibashyira ku biciro butasanga ahandi, irabagabanyiriza, kandi ndabizi neza ko urahakunda. Ngwino harebe, ngwino wirebera ahantu heza washyira amafaranga yawe, ntukomeze kuyabika mu ntoki, ntukomeze kuyashyira muri banki. Ndabizi neza ko hano hantu nuhagera urahakunda kandi urahagura. Karibu iwacu, ngwino ugure ubutaka bwiza buri ahantu heza kandi ahantu hisanzuye hanini. Ushobora kugurira hamwe, ushobora kugura kimwe, ukagura 2 cyangwa ukagura 4, uko bishaka, uko ubushobozi bwawe cyangwa uko wapanze ikintu cyawe kigomba kuhajya. Ndabizi neza wewe wanahabonye, wabonye ukuntu ari hanini, wabonye ukuntu ari heza cyane, already warangije kureba ukabona ibintu byajyamo. Karibu iwacu ni GCN Real Estate. Ushaka kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero iri muri ekran. Ikindi kandi ushaka kudusura udakunze ahangaha, ahandi mu mujyi wa Kigali, ushaka gukunda Rwamagana, Nyamagabe, Kamonyi, n'ahantu henshi. Dufite ibikorwa remezo ahantu henshi hatandukanye. Nudakunda ahangaha urakunda ahandi, genda dusubire kuri YouTube channel yacu ni GCN Real Estate. Ndabizi neza uraza kubikunda kandi uradushimira nyuma. Karibu rero, ngwino duhuriye mu butaka bwiza buri hano hantu. Ikindi kandi niyo nibagiye kubabwira, dufite biro mu karere ka Huye. Reba mu mujyi, umanuka gato kuri Hotel Credo, uhitubona ahantu biro yacu. Hejuru handitseho GCN Real Estate. Ngwino dusure, utubaze, tugusubize, tugusobanurire. Ndabizi neza uraza kubikunda. Karibu, turabakunda. Bye.